asante okasa bi omuka omo se achachasi abo achi a nantwi achi a yeso adore na si ni pa achi dia de so hu wiase adentia Jurgen Klopp any Europe for no they should accept it near Mohammed bin Salman or Saudi Arabia no it's as much an economic war as a political 3.1 omo gidi semre na du no donko any niura ye mama nipa bako se bruni na emira na me bibini ana nipa miskin ye we no me donko nti omo dede na omo league no omo transfer window ni yen close ni ntem ene kasa bebrebe no mira efi ha de sa utie yen yiye ya na odi yen dwuma ne che wo se ye kasa Mohammed Salah be ko Saudi Arabia enye ne he manko sa mena region ho Dubai, Qatar. Then there's another country, Jordan, SOMPA 3.1, then Egypt, Morocco, and another Algeria. Look, Coke. Now I'm pay wahan. Aye. I'm on no hosa. Oh, sir. Debi. Ada di enti no mo pay. Dakra. Pepsi. Wo kun. Coke na ye no wahan. E fun men Canada. SOMPA Sports. Wo count sisi so na gr. What besena nkasa wo. O mu sisi yen. But the whole Pepsi. Mohammed Salah mun sini form. Enye Egypt keke wo. He is a cultural symbol in the entire MENA region. Ombefanako. Udi nchine boto. Enye afiwe because Omadjom say it's too close. Okay. Eh there obeko. Inti kasa bebrebe na. You know what say na me. Say Nicolo Zaniolo ebo Roma. Jeff Timase midmami. Zaniolo bo Roma. AC Milan so mo pena Bournemouth. So say mo pe Zaniolo. Who born dog? SOMPA Sports. Say AC Milan epe Zaniolo. Yenim say ba football pedigree kan nya bomb of young kono. Enti dia na ma. Ani asem no. Sika Kafa no. 3.1. Sika na Maluda firi ono aba Chelsea. Oka senye sika nka Fernando Torres obeja Atletico Madrid abebo Liverpool. Dabi. Konsi oda ni boyhood club na no obo no. Ono onya na nko betena. So look, let's stop this hypocrisy. Europeans should accept the new world order. SOMPA Sports. Saudi Arabia omaba omo plans in China and into na Europe for ni kem bibire no. China den no mnim say eden a enkusiaga. Na we mo plan no mu ska. Look, because proposal mo de Masala and anu odine. Enye sika omo de Masala no ya na sika tia no ye omu mienu mira. De omo de ma wo botom ne de eno na omo betu din no. Okay. Ni omo mbekwa ye wo ukrom no. Na Greg ho no ofri no. Apart from so more fun na all la omo mind so omo de chartered flight ebe ko baby e wo Sala Cremonia untimi nko meka bia abra betinam free na kobi. Wow. They do things that players ne tia ebe bo adwea bodam ti wan kwa wadu kro na bro. Look football no moti ase omo ntina Europe no mo nto ayampia na ye nto omo window num achacha esi na ntwe achi a yesi wado ebesi nipa achi dia yesi oyare ye nka ni wachi a o se agro dia papa boa me dia na akọ trigger ma Saudi all of a sudden omo wuram se football omo se omo oil scan omo gidi say in the next 50 years no so offer replay say o comedy list eni so ko Dubai eni so ko Qatar I was so bomb. That's the problem. Omo nkra ne pe ball alali for ne yade Al Hilal omo yade na mum no omo gidi say e wo say omo nkra no esua ball no from the very highest level of people. Sabi omo modam e china ye memenda e bre ne bedoso ye bat na ha ya no bedi nkomo men fi Europeans no England especially omo do music sisi amanfo pen okay ai ne no understand na be say Barcelona wo mo world best na Inter Milan disca cover Ronaldo emre no so eso a wo ye den a wo mre be so omo mre na so no